Dawn huma uħud mill-cartoons li dawk li għandhom fuq l-40 sena żgur jiftakru. Dak iż-żmien mill-4 ta' wara nofsinhar il-qudiem kulħadd imwaħħal qudiem it-television sas-6 jsegwi l-programm ta' tfal Bim Bum Bam. Pollo kombina guaj. Kienu żminijiet li kien għadu ma daħalx cable television u konna naraw ġeneralment l-istazzjonijiet Taljani minn barra x-xandir nazzjonali. Tiddomina dawn il-kartun spettakolari kienet dejjem il-vuċi ta' Cristina D'Avena li kienet tiftaħ l-edizzjonijiet kollha ta' 20 minnhom bil-kanzunetta tal-ftuħ. Licia, love me Licia, come un fiore dal tuo cuore. Min barra dawn is-signature tunes li semmejna Cristina D'Avena li llum tot id-59 sena kienet ipparteċipat ukoll bħala attriċi fis-serje televiżiva Love Me Licia fl-1986 li kienet kontinwazzjoni tas-sensiela tal-cartoons ta' Kiss Me Licia. Kiss me Licia, sono affezionati. F'kummenti speċifiċi li tat lill-programm li sajfin fuq One Radio il-lejla hija tkellmet dwar tfulit ta' żminijiet meta saħansitra kienet vittma tal-bullying. Fetħitilha wkoll dwar il-preġudizzji li kultant niltaqgħu magħhom fil-ħajja. D'Avena qalet li nies fl-industrija, sħaba u kantanti oħra kienu jqisu l-mużika li tkanta bħala inferjuri minħabba li kienet kanta biss sa-tfal. Madankollu illum l-istorja hija differenti. A un certo punto della mia carriera ho avvertito che molti amici, colleghi o conoscenze del settore consideravano la mia una musica di serie B. E sentivo bisbigliare, Cristina è quella che canta per i bambini, no, non può fare di più. E mentre nessuno scommetteva più su di me, e lo ammetto per un momento mi ha fatto pure male, ho capito che chi stava davvero scommettendo su me stessa ero proprio io. Ho cantato le mie canzoni con ancora più forza e convinzione e so di non avere mai tradito il mio pubblico. Sa dan it-tant fil-programm li għandu produzzjoni ta' David Muscat u tratta l-mużika partikolari mill-cartoons ta' snin 80 u 90, D'Avena selmet lill-ammiraturi tagħha Maltin u Għawċin. Ciao, sono Cristina D'Avena e vorrei mandare un bacio grandissimo a tutti gli ascoltatori di One Radio, a tutta la popolazione maltese, ma soprattutto a tutti coloro che ascoltano Notte d'estate. Un bacio grande, grande, grande.